Ja. Dis 'n besonderse diens vanoggend. My man. Het jy die video aan? Ja. Okay, sorry. Dis 'n besonderse diens vanoggend want dis Moedersdag vanoggend. En weer eens baie geseënde Moedersdag aan ieder en elkeen. Ek wil vir julle vanoggend vra. Ons dien 'n God van struktuur en orde. Amen. 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 Nou wonder julle seker wat het dit vanoggend te doen met Moedersdag? God het van die begin af struktuur ingestel, maar ons het nog nooit geluister nie. Wie onthou agter elke man? Nee, jy sal nie. Dis bitter baie jare voor jou tyd. Dit was 'n TV-reeks en baie mense het altyd gesê, agter elke man is 'n suksesvolle vrou. Maar kom ek vertel vir julle vandag, agter elke man staan daar 'n vrou wat vir haar man bid en wat haar vir haar gesin, wanneer ek sê vir haar man, sluit dat haar gesin in en wat hom respekteer en eer. Nou, van die begin af het God, toe hy Adam en Eva geskape het hy Eva uit Adam se ribbebeen gemaak. Sy is nie uit sy kop uitgemaak of uit sy skedel uitgemaak sodat sy op Adam se kop kon sit nie. En sy was nog minder uit Adam se voet of enkels uitgemaak sodat hy haar kon vertrap nie. Nee, Eva is uit Adam se ribbebeen gemaak om langs hom te staan en hom te ondersteun. So vanoggend gaan ek vir ons lees wat die Bybel sê oor wat ons as vroue en moeders van ons verwag word. Julle is welkom om self deur te blaai, andersins kan julle maar net daar volg. Spreuke 31 vers 10 sê, 'n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel en nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Sy maak wol en vlas bymekaar en geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos handelskepe. Ek moet nog seker maak ek is bly op daai tale, anders moet ek oorgaan na die volgende ene. En sy bring kos van ver af. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar huisgesin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas die sy stel vas of die wins goed is. Haar lamp bly heelnag brand. Sy werk met die spinwiel. Haar hande bly besig. Met die weefstof. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teenoor die wat behoeftig is. Sy is gerus oor haar huisgesin in die sneeu. Hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens en dra klere van linne en wol. Haar man is wel bekend in die stadspoort. Nou wil ek gou vir julle vra vandag. O God, dis nou te ver. Gaan terug. As julle sê hoe dit van toepassing is op vandag, wil ek vir julle vra, wat is 'n knap vrou? Wat dink julle beteken dit om knap te wees? Dit beteken om slim te wees, om intelligent te wees, om verstandig te wees en om vaardig te wees. En wanneer ons hiervan praat slim, beteken dit nie noodwendig boekekennis nie. Boekekennis, ja, maar slim is die optrede. Dis jou besluite wat jy neem. Dit is daai manier van slim. Baie van ons vrouens, mamas, werk vandag. Maak nie saak
vir wat die rede is of wat ons omstandighede is nie. Maar dit is nie eintlik hoe dit moet wees nie. Volgens die woord van die Here is ons mans veronderstel om ons broodwinners en voorsieners te wees. Maar vandag gesels ons oor die rol van die vrou en die moeder. Ons is die versorgers van ons mans, kinders en ons huise. Ons moet na hulle omsien, kos voorberei, klere maak, koop, want ons is almal nie Karina nie. En dankie tot vir Pep en so plekkies vir my, want ek is nie 'n mamma wat kan klere maak nie, so ons gaan koop hulle maak. Huishou ensovoorts. Ons hande moet vir niks verkeerd staan nie. Ons moet vrygewig en barmhartig wees teenoor die wat minder as ons het. Ons moet slim wees ten opsigte van winskoopies. Ons hoef nie die duurste goed te gaan koop om vir ons huishouding 'n aangename huishouding te maak nie. Ons hoef nie, kom ons sê, Mr. Price home toe te gaan, want ons by Pep gaan eerder ietsie kan kry wat dieselfde waarde is nie. Ons het vanoggend toe ons daar in die saal was gepraat oor klere goed. Dit is dieselfde teen wanneer ons klere koop. Dink jy, ekskuus, ek gaan nou jou gebruik as 'n voorbeeld. Sy het die mooiste baadjie aan. Nou sy sê sy het hom gekoop tweedehands. Maar dit lyk nie na 'n tweedehandse baadjie nie. Dit is wanneer ons slim handel. Daai slim, wanneer ons nie net, ek wil 'n nuwe baadjie, nou moet ek 4, 5, 600 rand vir hom gaan betaal, waar ek hom dalk vir 100 rand tweedehands kan optel. En die baadjie moet niks. Dit is wanneer ons slim is. Dit is wanneer ons knap is. Want ons gebruik ons kennis om te besluit wat is meer van toepassing. Ons maak ons eie planne, ons verdien geld. En die doel van verdien geld, wil ek vandag eintlik vir julle sê, ja, ons het enkel mamas. So die enkel mamas moet werk om hulle huise aan die gang te hou. Maar dan kry jy nou soos byvoorbeeld waar ek en Karina nog 'n man het in die huis. Ons manne is ons hoofbroodwinner. Hy is die man, hy is die een wat moet sorg vir die huishouding. Ons kan gaan en ek maak huise skoon, Karina doen naaldwerk. Ons vul aan in ons huishoudings. Ons help op daai manier om dinge te doen. Ons neem nie die man se rol oor as die hoofvoorsiener nie. Ons moet ons mans trots maak deur ons handel. Ons moenie kommer oor die toekoms nie. Ons moet met wysheid praat, leiding gee en liefde gee. Nie gepla wees oor uiterlike skoonheid nie, maar ook wel netjies op onsself wees. En dan, as ons die Here dien en op hom vertrou, is dit die belangrikste ding. Ons as vrouens, moenie dink omdat ons mans die hoof van die huis is, ons het nie nodig om die Here te dien nie. Of ons het nie nodig om na die Here se aangesig te gaan nie. Want wanneer ons asself ons vrouens onderdanig stel aan ons mans, dan is ons outomaties onderdanig aan God. God het die huwelik en gemeenskap ingestel vir 'n rede. Dit is om die gesin en familiestruktuur in 'n perfekte werking te stel. Met ander woorde, as jy hierna kyk, wat ek hier het, Christus is die hoof oor die hele huishouding. Dan kom die man, hy beskerm, hy lei en hy voorsien. Die vrou vertroetel, leer en nurture. Nurture is my amper dieselfde. Comfort, teach, nurture. Versorg die res van die huishouding. En die kinders moet aan die ouers liefde betoon en gehoorsaam wees. Ek gaan nie praat oor kinders vandag nie, want dis nie waar dit gaan nie. But obey the parents. 'n huwelik is heilig. Daarom is gemeenskap tussen man en vrou ook heilig. By 'n huweliksbevestiging word daar dikwels gesê,
Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Weet julle wat dit beteken? Kom ek wil net dit so uitgooi vir oggend bietjie. Wat beteken dit wanneer daar by 'n huwelikseremonie gesê word, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Dit beteken wanneer vrou en man-vrou gemeenskap het, word hulle een. Nie net in vlees nie, maar ook in gees. Dit is hoekom dit so belangrik is om nie voor huwelikse seks of buite huwelikse seks te hê. Dis daardeur dat soulties kom, wat ons word geestelik gebind aan elke persoon met wie ons gemeenskap het. Ons liggame is 'n tempel van die Here. Daarom moet ons leef en streef om heilig te leef. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê, julle moet weet dat 'n mens se liggaam die tempel van die Heilige Gees is. God het sy Gees vir julle gegee om in julle te woon. Daarom behoort julle nie aan julleself nie. God het duur betaal toe hy julle gekoop het vir hom. Daarom moet julle vir God prys met julle liggame. Ons as moeders moet ook 'n voorbeeld stel vir ons kinders. Hoe om op te tree, hoe om aan te trek. Wil julle vertel, Shanay, my groot meisiekind, was klein, sy is 3-4 dae rond. En as ek na haar luister en as ek vir haar kyk, dan klink dit soos 'n mini-me. Alles wat sy sê, alles wat sy doen, hoe sy reageer. En eendag vra ek my ma, hoekom? Klink sy soos 'n copycat. As ek dit dan maar so kan stel. Toe sê my ma, ek is die enigste voorbeeld wat sy het. Hoekom kan sy my nie naap? Because sy sien nie iemand anders nie. Niemand anders is vir haar 'n ideale voorbeeld nie. En ons besef nie dat daai klein mensies kyk op na ons en hulle doen wat ons doen. En as ons verkeerd handel hulle verkeerd. En dan wonder ons, hoekom handel hulle verkeerd? Het ons al gekyk na onsself? Baie keer dan wonder ons, hoekom doen ons kinders snaakse goed? As ons gaan stil sit en stil kyk en stil dink, sal ons besef, ons as mamas is die rede 99% van die tyd as ons kinders verkeerd handel. So moet ons ook Jesus in ons laat heerskyn. Vandag wil ek julle vra om 'n bietjie te gaan sit en dink en julle lewens as vroue en moeders te bekyk en te sien of julle voldoen aan God se woord. Mag julle 'n geseënde Moedersdag hê en mag die Here Jesus Christus julle beskerm elke dag. Vir jou en my video klip. Jy het hom vir my gegee, is nou my video. You think women are just extras in the story, just support roles, just an afterthought. But that's not how God sees them. From the beginning, women were crafted by God's own hands, not as lesser, not as weaker, but as essential. Genesis 2:18. It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. A helper. But don't mistake that for something small. The same word for helper, Ezer, is used for God himself throughout Scripture. God is our help and shield. Psalm 115:9. Helper doesn't mean servant. It means warrior, supporter, lifter, completer. Eve wasn't made from the dust like Adam. She was drawn to Adam's side, close to his heart, equal in value, different in role. God's design for women is honor, strength, wisdom. Proverbs 31 paints the picture. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Proverbs 31:25. Strength and dignity, that's her armor.
not vanity, not weakness. She fears God, not man. She builds homes, not just houses. She raises kings, not just children. Women were never created to be trophies. They were created to be warriors, intercessors, builders of generations. When a woman walks in her God-given identity, nations shift. Legacies are written. Battles are won. Throughout Scripture, women changed history. Deborah, a judge, a prophet, a military leader, Judges 4-5. Esther, who saved her entire nation through courage, Book of Esther. Ruth, whose loyalty birthed the lineage of Jesus. Mary, who carried the Messiah inside her womb. Women are not an afterthought. They are part of the strategy of heaven. But the world twists this truth. It tells women they are only valuable if they are seen, desired, worshipped for beauty. It strips away honor and replaces it with objectification. It tells women to chase power the world's way, domination, pride, vanity. But God says differently. 1 Peter 3-3-4. Your beauty should not come from outward adornment. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. God sees the hidden woman, the prayer warrior, the faithful mother, the quiet fighter, and He calls her precious. Hear this clearly. Women are not weaker vessels in worth, but precious vessels in purpose. They are not meant to compete with men, but to complete the mission God gave humanity. When women walk in godly strength, they don't diminish men, they multiply them. They don't fight for their seat at the table. They help build the kingdom table itself. That's how heaven sees women, not as less, not as background noise, as powerful, purposeful, called, and crowned. But if God honors women, why does the world attack them so viciously? Because the enemy knows a godly woman is dangerous. A woman who knows her worth cannot be bought by flattery. A woman who fears the Lord cannot be silenced by culture. A woman who walks in purpose cannot be seduced by fame. She is a weapon in the hand of God. That's why the devil has been attacking women since Eden. Genesis 3-1. Did God really say? He didn't attack Adam directly. He went after Eve. Why? Because if you wound the woman, you wound the home. You wound the future. You wound the next generation. Satan knows. Wound a woman, and you weaken a nation. Look around today. Women's identities confused. Their value reduced to appearance. Their strength twisted into rebellion. Their nurturing hearts hardened into pride. The culture says, you're only as valuable as your body. You're only powerful when you dominate others. You're only free when you break every boundary God set. But what looks like freedom is actually a trap. Because when a woman abandons God's design, she loses her peace. She loses her power. She loses her purpose. And here's the heartbreak. Many women today are living broken, not because God failed them, but because they believe the lies of a world that hates them. The Bible says, John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. The enemy comes to steal a woman's identity, kill her purpose, destroy her future. But Jesus comes to heal it all. Hear this. God calls His daughters back to Himself, not to weaken them, not to shame them, to restore them, to crown them. Isaiah 61:3. To bestow on them a crown of beauty instead of ashes,
the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. God wants to turn the ashes of this world into crowns in his kingdom. The attack on women is real. The lies are loud. The wounds are deep. But the power of God is stronger. And when women rise in God's truth, the enemy trembles. God is not done with women. He is raising them, not to mimic the world's version of power, but to walk in heaven's version of authority. A godly woman is dangerous to hell. When she prays, demons flee. When she raises children in faith, generations change. When she speaks life, dead dreams resurrect. When she loves selflessly, hearts are healed. When she builds, nations rise. Proverbs 31:26 says, "She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue." Not gossip, not manipulation, not chaos. Wisdom, kindness, strength, and hear me. God has unique assignments for his daughters. Not everyone will see it. Not everyone will celebrate it. But heaven knows. Heaven watches. Heaven rewards. Maybe you feel overlooked. Maybe you feel broken. Maybe you feel too far gone. But God says, "Daughter, I see you. I know your wounds. I know your dreams. And I am not finished with you." Joel 2:28. "I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy." Your voice matters. Your prayers matter. Your obedience matters. This generation doesn't need more influencers. It needs more intercessors, more mothers of faith, more warriors in secret places. The world needs women who fear the Lord. Proverbs 31:30. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. So rise, daughter of God. Rise in prayer. Rise in purity. Rise in strength. Rise in wisdom. The world may not understand you, but heaven celebrates you. The enemy may attack you, but God defends you. Your worth is not in a mirror. It's not in a man's approval. It's not in the world's applause. It's sealed by the blood of Jesus. You are crowned with purpose. You are chosen for this hour. You are part of God's strategy to shift nations. Don't sit down. Don't give up. Don't shrink back. You were made to rise. And when you walk in who God made you to be, hell shakes. Because a woman walking in the fear of God is unstoppable. Amen. Amen. Ek dink dit sê dit alles wat ons as vrouens voor staan en waarom die Here ons geskaap het. Voor ons afsluit wil ek net vir al die mamas. Ja. Hoorie, ek wil net sê, julle dames, jy weet jy, ek voel verskriklik as vrouens nie na hulle liggame kyk nie en dan sit hulle gewig aan en hulle word vet. Asseblief gee vir my julle chocolate, spaar julle self die vet word. Ek het so weet waar jy op pad is. Ek so nie so Denk ek wat ek vra dat jy vir ons sal afsluit asseblief. Hou maar net vas. Onse Vader wat in die hemel is. Baie dankie vir vanoggend. Dankie Here dat die liefde so groot is en so sterk is dat U vir ons kan optel en kan wys wie ons is.
Dankie Here dat ons vir U kan skyn in hierdie donker wêreld en dankie Here dat U ons gemaak het so perfek soos wat ons nou gehoor het. Help ons Here om dit altyd uit te leef. Help ons om hierdie mamas te wees waarvan ons nou gehoor het. En vergewe ons Here waar ons val. En vergewe vir my. Wanneer emosie intree voor ek 'n rede moet gebruik. Dankie vir Hanlie wat hierdie boodskap gebring het. Dankie vir Rian wat die musiek doen. Dankie vir die gemeente wat hier is. En Here seën ons almal in Jesus se naam. Amen. Amen. Amen.